210 22 CD дизель мотор автомат. Ондай генераторден афганка ролик кілтетіп қалған. Кілтетіп қалғанда мотор вибрация беруші болады. Онда ролик, помпа, натыжителді өлтіреді. Жағын қотырған көрдің бер. Шул өлтіргенде кілтетіп қалған. Титреуіштей беріп оны өлтірген. Онда алмаштырған. Еще онда ременді қайырып салатын ғой. Монайна. Қарап жүріңіздер ошоны кілтетіп қалса алмаштырыш керек уақытындачы. Мүмкін болса. Онда жаңы да оригинал Германиядан. Оригинал 3,5 мың сом тұрады. Қытайский 1,5 мың сом. Қытайский бирок көпкө барбайт. Временда жаңы саламыз. Ошол үчүн убагында карап жүрүңүздөр, мүмкүн болсочу. Ушундай айна. Кичинекей эле. Mercedes 203 27 CD дизель автомат. Турбинасын чечкенбиз. Геймитрасы килтетип калып тур. Жакшы тартпайт. Турбина. Вакуум болот. Монун ичинде геймитр болот. Геймитр вакуум иштетет. Жарым оборотко килинтетип калган. Жарым эмес, же бир эмес, ортодо. Бул эмне себептен килинтетет? Акырын айдагандан. Көбүнчө акырын айдагандан килинтетет. Мүмкүн болушунча бир аз бас пайдап коюш керек. Турбина өзү 2200 кошот. 2200 обороттон кийин турбина кошот. Кээ-биркилер 2000ге жеткизбей эле айдашат да. 2000ге, 3000ге жеткизбейт. Жок деген 3000ге жеткизип айдап коюш керек. Болбосо момунда проблема да. Ал килинтетип калат. Азыр чечейин. Чечип көрсөтөм да. Экиге бөлдүк. Арткы часи. Арткы улиткасы гейметрага турган. Ол гейметра. Азыр чечтик, гейметрадан 3 болуп бекилет. Чоң чечип алдым. Вообще смерть. Отурмаганда болуп. Көрдүңөр ордуларын, гейметра. Акырын айдап жүргөндө килинтетип ушинтип. Мүмкүн болушунча бир аз баскылап коюш керек. Ушул гейметрасы килинтетип калат. Бул жарым оборотто калып, килинтеткен бойдон калып кеткен. Муну бензин салерке же болбосо жана башка эмелерге салып, жибитип, тазалап, ол жагында тазалап, кайра чогултасыз берсе. Ушундай. Бул ушу көбүнчө айттым го жана эле айттым го. 2200 кошот турбина. Ошон үчүн бир аз
мүмкін болушунча катуураак айдап коюш керек, турбинаны иштетипчи. Ошол болгон ошол эле.